Bizim bugünkü efirimizde böyle haberler. Faal Bilal Adilov mahkeme binasında olgan zamanında azat edildi. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается. Meclis insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'ne şikayetini yollagan. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Ukrayna elçisi işgal etilgen Kırım'a kelgen Kırgızistan deputatlarını takbih etken. Он нарушил существующие законы. Selam aleyküm, efirde zaman bugün Mart'nın 31'i ve Kırım işgalinin 1128. günü. Studiyada Muslim Umerov buluna. Falcı Bilal Adilov'na azat etip ona kabahat belgilediler. İşgal olungan Ahmejit'nin Kiev rayon mahkemesi Adilov'na azat etmege kararı kabul etti. Takıkatçının şikayeti lahu etilgenine bakmadan cinayi iş açıldı. Adilov'a kabahat belgilendi. Çarşembe günü Kreml nezaretinde olgan Kırım Yukarı Mahkemesi yanında maskalarda olgan belgisiz insanlar Bilal Adilov'nu hırsızladılar. Ketçerek bu FSB hadimleri olganı belli oldu. Adilov'na hakimiyet vekiline ya da onun soylarına kuş kullanmasında kabahatlaylar. Но следствие еще не закончилось. Takıkat da yekünlemedi, o meskür cinayi iş boyunca endi başlana. Ve biz kanunga riayet etken vatandaşlar olarak takıkatçının ilk talabından baracakmız. Требованию следователя. Эмиль Курбединов Халқара Hukuk Koruyucular mükafatının finalisti oldu. Kırım advokatı Halqara Frontline Defenders mükafatının 5 finalistleri arasına kırdı. Jüri azaları finalistlerini 56 devletlerden olgan 142 namzetler arasında sayladılar. Finalga Ukrayna, Nikaragua, Vietnam, Cenubi Afrika ve Kuveyt'ten olgan hukuk koruyucuları düştü. Galip Dublin'de aprelinin 26'sında belgelenecek. Kurbedinov işgal olungan Kırım'da yaşagan Kırım musulmanlarını, cemaat falcileri ve jurnalistlerini korçalay. Yanvar ayında Emil'ni ekstremistik teşkilatlarının propagandası için 10 gün hapiste tutkandılar. Meclis insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'ne şikayet yolladı. Şikayet Rusya hakimiyetinin meclisinin yasağı ve onu ekstremistik teşkilatlar sırasına koşulganından bağlıdır. Mecliste bildiriler bu hareketler insan hakları ve esas serbestliklerinin korçalınması boyunca Avrupa Konvensiyasının 11. maddesini boza. Bununla beraber meclis vekilleri Kırım Tatarlarının temsilci organlarının azaları takip etilgenine hakkında bildiriler. Geçken senesi aprel ayında Kreml nezaretinde olgan Yukarı Kırım Mahkemesi işgal olungan Kırım ve Rusya teritoriyasında meclis faaliyetini yasak etti. Все документы в Гааге. Мы абсолютно уверены в том, что решение будет позитивным. Какое бы ни было бы решение, Россия его выполнять уже заранее не намерена. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Речь не идет о войне. Речь идет о углублении экономических санкций, в первую очередь. Это введение эмбарго на энергоносители России. Международное сообщество должно запретить всем странам покупать нефть и газ России. Луценко ve Cemilov Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturasının yanı ofis açılmasında iştirak ettiler. Prokuratura binası Kiev'de Dilova 24 sokağında yerleştirildi. Ukrayna baş prokurorunu bildirgenine göre Kırım Prokuraturasının işi Kırım'ın Ukrayna terkibine kaytarılmasına yollanılacak. Kırım parlamentinin EPS deputatları nisbetten teşkürüvler keçe. Kırım Tatarlarının lideri bildirgenine göre prokuratura Kırım'da Rusya rejiminin cinayetlerini takıkat edecek. Onun aytkanına göre yarımada sakinlerge karşı baskılar devam ete. В вересні минулого року, коли запрацювала на повну потужність команда Гюндуза Мамедова, ми маємо 31 обвинувальний акт щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які голосували на догоду окупантам, прикриваючи цим злочин по окупації української території. Ми здійснюємо розслідування усіх депутатів, близько 100. На цей момент 31 обвинувальний акт пішов в суд. Ще 10 суд нам дозволив розпочати заочне розслідування, тобто ближчим часом, і вони отримують обвинувальні документи. Оккупация произошла не только военной силой Российской Федерации, там была в течение многих лет происходила мощная инфильтрация российской разведки
То есть задача прокуратуры будет заключаться в том, чтобы всех этих людей вывести наружу, а потом после деоккупации, видимо, будет речь идти о конкретном наказании этих преступников. Но сейчас, даже вынося обвинения против этих людей, у нас появится возможность передавать дела эти в Интерпол и, по крайней мере, ограничивать их передвижение. Украина элчisi Кыргызстан депутатларының ижғал оңған Қырымға япқан зияретлері үшін ось наразылығыны білдірді. Николай Дорошенко Кыргызстан четел назерлігіне шекет yolladı. Чүнки бұл мемлекетінің екі депутаты яқында халқара нормаларыны бозып, ижғал оңған ярмадаға Украинадaki кечуф ноқталардан дегілді Русиядан кечтілер. Депутатларының озлері Ирина Карамушкина ве Марат Аманкулов озына ақламаға тырыштылар, санки бұл шақси зиярет еді, анда олар депутатлар кебе дегілді сады инсанлар оларақ барған екенлер. Не бывает Сесичінің әрекетлері ақланмас. О депутат статусында олған еді. О тәтелді дегілді іште олған еді. Оның тәтелді еді іште олғанына бақмадан әмелдегі қанунларыны әп бір бозғандар. Оның Украина қанунларына riayet etmesi керек. Украина ве Кыргызстан мемлекетлері арасында достық ве ижбірлік бойынша анлашма түзілді. О 96 сенесі имзаланған еді. О таздық етілді. Бұл әмелді олған әдейбесі қадыр. О мұнасибетлеріміздің севиесіні ишанч ве әмекдішлікні тайын етмектедір. Бұл анлашманың 4 ве 8 мадделерінде бірінші оларақ мемлекетлерінің территориал бүтінлігі бойынша сайқы көстермесі ақында сөз өрсетілі. Будут уважать, в первую очередь, будут уважать территориальную целостность каждого государства. Лерінің тек 15% Қырым татар Жұмхуриеті олғаны істей. Бұл Украина информацион саясеті назерлігі кечірген ичтемаи соравның нетижелері. Оларының мәліматларына көре әлінің 68% Қырым Кения Украинаның қысмы олғанını істейлер. Украинелерінің ярысы Қырымны айны статуста көрмеге істейлер. 25%-ның фікіріне же Қырым Украинаның дигер векелетлері кебей бір статуста олмалы. Әлінің аман-аман 60% есе девлет Қырым-татар медениетіне қол тұтылмасы бойынша мақсус сиясетіні алып бармақ керек деп сая. Қырымның қайтарылмасына да зияды инсан ишанмаға башлады. Кешкен сенесі бұл фікірді олған инсанларының сайысы 54%-ны тәшкел еткен еді. Шымды есе ижғал етілген Қырымның қайтарылмасына сұраштырылғанларының 60% ишана. Йоқсулар, бойсунмағанлар. Киевді ижғал етілген Қырым веданбастан көчіп келгенлерінің икейлер жиынтығыны тақдим еттілер. Бұл ос евлеріні теркетіп, яны яшайышыны башламаға мечбур олған инсанларының икейлерідір. Китапны пылып Орлик адына демократия институты тақдим етті. Көчіп келгенлерінің бойсунмаған жиынтығы өзіне 16 икейіні қаврапала. Олар арасында Леране Хайбулаевының икейесі бар. Бұл нарин қадынға баққанда о неден кечкенні анламаға зор. 2016 сенесінде обыр Жемиданнен Киевге келіп, бірден чалышмаға башлады. Абылынды шақси чеберек ноқтасына açtı. İnsanlar her zaman tek çibirek aşamak için kelmegendiler. Olar sizde mında Kırım kokusu var dep aytaydılar. Ve bilmeyin bir fayllarını okumak için keleydiler mi, zaryat almak için. Ben ise onlarga Kırım kaytarılacağını işandırmağa tırıştım. Kırım bu Ukrayna ve biz mutlaka kaytarmaz. Kırım'dan көчмек bu sonki problema degil eken. Çiberekler noktası rakipli olmadı. Lerane Ukraynilerini kavurulgan kamır ve etnen yarım yıldan ziyade aşattı. Anda büyük merkezinin kuruculuğu başlandı, insanların hareketi denişti. Fast food biznesinde ise eğer insanların kutlevi akımından 50 metrege uzak dursan, bu endi biznes sayılmay. Keller 15-30% kele. Bu ise küçük biznes için pek duyula. Икейлеріні эсасен көшіп келгенлер өзлері язайдылар. Леране икеесінің муэлифі bu икеені Қырым-татар көчжілерінің икеелері диққатсыз қалдырмамақ үшін о ақында язмаға қарар алды.
Нарис, я чітко для себе розуміла, що це буде Маңа икейіні історія язмаға теклиф еткенде, бұл қырымтатар көчүжүсүнүн икейесі олажағына ачык айдын анлайдым. Бу икей вастасынен қырымтатарлар насылағыр вазиетке оғырғанларыны көстермеге тырыштым. Халқымыз тарих бойынша дефаларжа қиынлықларға оғырады. Леранейси жанлы нүмінедір. Яни бір шеге бақмадан біз қырымтатарлар өз зенгін медениетіміз ве ватанымызны унутмаймыз. Не де олса біз ватанымызда яшай жақмыз. Так само, як і зараз. Бу энди экинчи жыйынтык. О күчүп келгенлер йоксул олмаганларны таздыклай. Материалларынын 1,5% көчүп келгенлеринин проблемаларына багышланган. Ве біз бойле материаллар аз олганы акында айтканда олар эсасин информацион олганын көреміз. Терен аналитик материаллар yok. Bunun бери журналистик такыгатлар да yok. Көчүп келгенлеринин 30-дан зиеде икеси 2 жыйынтыкта тагдим этилген. Лейха тешибүзчүлөрү якын арада невбеттики жыйынтыкны чыкармага истейлер. Елизавета Цареградская, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР. Ан-132 учағының ilk учуvu муафакыятлы кечти. Светошин Ава лиманында Наваға көтерілген чоқ нишанлы авианахлеті тахминен 2 саат içinde гостолінде қолынды. Бұл Русия донатмаларсыз işletilген ilk учақтар. О якын ве орта магистраль маршрутлар için белгіленген саатте 500 километрге қадар уча біле. О 9 тоннаға қадар юг көтере біле. Илкере учақ кечкен сенесі Сауди Арабистан бойынша бераберлік лехасының презентациясы девамында тақдим етілген еді. Бұл devletten 80 учақның ишлеп чықармасы бойынша анлашма тізілді. Олар hem Украина, hem de Аравия ярмадасында истисал етілежеклер. Другою батьківщиною нашого новонародженого літака стане Саудівська Аравія. Це королівство, яке зможе спільно з нами побудувати свою будівну промисловість. І цей літак символізує міцну основу Україно-Саудівської дружби та партнерства. Бұл біздің соңки хаберіміз еді. Бүгін адлы информацион яйынларымызны ве мерақлы субетлеріні қачырмаңыз, АТР елі олыңыз. Көрішкенже.